ama sa pen ai dan adang dang ho tua ki thoi na ipi ho chol zo siu yong chu hi chi ten commandment in a bon ke ya a hop su ke ya hin na a cover su ke ya chu hi chi pathin na pi lo na ipi dinga pia koi dinga pia a hi lo wale ipi dinga ten commandment chu kanit deham kazui deham ti ho hi chi ho kaya kana kido zing khat ai ansar di chat long chu kana geldo beselo chu tenga le salvation huing na dinga chu gahet hiti mo nga hiti gahet khel khel dinga yong chu ka koi beselo khat ai salvation huing na iti tengole mi zo sin a hiti huing na chu imayo si chu ki chai ring na na hi mi kha chu hu hing ai ya le ai lo wa le hi chi bo se chu hu hing na thu bo se chu i sei diu i bol ki dan to nga hi mi tam ta in ki gel ki ngai tu stia le hi chu ki chi pi ai tu ni ai hu hing na iti wi akipat na bo ay na lai chu tenga la hi thu som pe itiu hi chi context sa hi ivet diu kadin ipidinga dan e ki piu ham koi dinga ki pi ham ti vel tin chu tenga la i ti dan kinit bulit ding ham ai lo ala ipidinga thu som pe ka zui ding ham mi tam ta hi question to it kido ho ba ipidinga thu som pi ka zui dam ip ai lo wala a simple pena ipidinga christian ka hi dingam tio ipidinga christian ka hi ham ti zeng zo kidong lo wa christian ki dana ki ko ya hoin kai kai yong diu yong ka ta sa kati chu question kido hi answer sa nga yong hi right question at yun sa bon iti chu important zo poimo zo ai tu a philosopher iti ho chi gun ho ai lo ale political thoughts masanga tu a democracy iti ho podo ho loy tamta Aristotle Plato iti ho Greek philosopher hi choyo hi right question na hi chi ipidinga humam science ho nong cho ma cho do histobang question chu aluva ageluva ado ziuva chu thil tha tamta I hello diu ai lo an hello chu humum do ai Edward Deming kitipan, if you do not know how to ask the right question, you discover nothing. If you do not know how to ask the right question, you discover nothing. Thu som pi pathenin ipidinga pi ham koidinga pi ham Velautin tu azam kisim do na chun chang ni na Exodus chang ni na chun keima Egypt gama kun le na su chan na ina kuna na puido pa pakai na pathin chu kahi Egypt gama kuna na puido pa na pa pathin chu kahi thu som pe api dinga chu hi chi pathinin ase hi chahin ipi na gel do em ipi ka gel do Israel te
do zowa bo chu thu som pi chu pi su changam lai wa chu thu som pi lo ai I chi na ngal chu poi mo ma mai tu ni ai e o hin isu chan nau a ko na ki hu do na ding ai thu som pi zui ding itiu la kilom ka se ka ti chu van ga ma iche na di wa thu som pi chu ni ti tiu la kilom chu na kilo hang ipini nga thu som pi na ni nam kitian la le van gam ka lu na di chu na ipini nga bible thu na zu yam van gam ka lu na di nga ka zui ai ai le na pin tha ta chu lam iti ki na la chu ipin tha zo wa yong chu pathin thu chu thu som pi chu izui lo wa le ipin tha na chu ai lo le van gam chu ki lung lo ding da nai ki yal ki ko ye ichilaya a principle is say no mo chu stinga le inzo ka sei banga kalung thin tong khama ma khat chu thu som pe pathin thu itiu hi pathin cha hi lo ho lai ho lo lai ho dinga ki pe lo ai pathin cha ho dinga bo ki pe ina bo vam thu som pe chu Christian hi lo lai ho dinga ki pe lo ai ho who hing na ding hi lo wa 10 commandment is not for salvation 10 commandments is for saved person na salvation who hing na chang ho dinga su som pi chu ki pi a hi le Israel te yong chu ga la chu azo chu ka sei chu hin repeat ikiding katin ichai dan kiti he hu do a aum zo va bo chu kipi a hi Red Sea tui pisan a heluva eziba hum do mai lowa Red Sea a heluva thina kona hinna ti di dan ai te Red Sea chu baptism to yong chun te ka a hi in Tenga le thina akuna aro le van noya akuna I hundo now it is a vet sai ni chizo was sai nai kiti mols hichunga hichimun chalu no wa chu hicha chu kipi a hi ti chu so chan na kiti akuna chu confirm na khuso chan na kiti changkit talo dinga so chan na akuna chu hundo tui pisanin akika uva akhan tana sainai mul anglu no wa chapathini na pi ahile tuniai Christian ho pathin cha te dinga chu thusom pi chu nalen voit ai poi e ho dinga ki pi hi ti chu icha kuna imu igel lo kitiu ingai tu diu ding ka se peng tha lo lai nei ya le lang kana se ya thu som pi chu nang na kipelo lai ai peng tha nei ya le thu som pi chu na pi ding ai na zui ding ai le ni na huing na ding ai lo wai le ipidinga thu som pi chu ki pi ham ipidinga thu som pi chu ai lo le dan chu ngai cha ham abai lam in sei within dan itau din dan ti tenga le thu som pi a cho bona ki khai khom su ke ai zi chu thu som pi ki pi hu pathinin ama powerful ama ruler ama leng ama thunei ahi azu able sa ai pun e ho dingel na zo azu acha te dingel na zo azu thu som pi chu ai pi ui
hi chi na bol lo ding hi chi na bol ding ti chu umai hi chi chu ei ho number 1 na ei ho protection ding ai pi oi Israel chate pathin cha so chan na ko na akipui do zova hin hu kitup ta ti itiai la chun akitup mai ai po kipa na yung ahin chute nga le sa pawa mi garin maximum pleasure atin na mi yo say pleasure kiti hi nopsa na kiti hi I also ke u khat happiness alo le pleasure na hi chi ding a i bol zo si i bol lo ham maximum happiness maximum pleasure hi chi imudo hi chi chan thei na diu hi chi ding a chu thu som pi chu api hi kiti chu kati chu tul na tha la chu na lung kim keu hi a na tul tha na a consequence chu ding ai na adang dang zo Ten Commandment lo ayong tul tha do chu capital punishment kipi ai kati chu tul na tha lo ding ai kiti chu Ten Commandment khat ai nang dinga nang phat dinga zo chu pathinin na pe chu acha nei ya na pe chu Israel ten azui lo zi wa chu pathin nam len te hi wang wa pathin thupi azui lo zi wa chu gam thip ga ma chu abon cha wa ma tha ta chu a consequence ka ti e pathinin anam len te a koi mu chu len chu mi te hi nau chu ala do di puina la do ma la do lo pina tu som pi ni lo wa wa ala do di lo pi so nang o ka len ta lo ding ezek pi te o kanam mi ding ai ta ti di lo pi so ai wa nga a consequence tu som pi pathin dan an lo zi wa chu abom chu ke wa thi su ke kanang dam lut khat chau lo chu si ba ko na pot do ho sis lam ka la ping ho bo chu lu du wa ai chu teng a le Bible in thin na ti lo a koi ma pakai ang lu ding pathin cha mi khat ki I na wa zong ipa hing pa to kikimu tu lo lai ki hian lang hele go lang ki ta hen lang hele ipa to kimu tu ding zu ko ham anom lo ding apa mu ding zu ko ham na gel kho lo ding thin na ti lo wa ko man pathin amu lo ding ai ti zo ia chu pathin standard alo le thin itiu a principle chu thu som pia chu ki ji su ke ai pathin na mu umale thin na pathin to na ki mu tu na dinga chu hi dinga chu ngai ai ia chu tau na hoi manuwa pathin thuai ki man chau wa thilli ibolu pathin thu na se ibol ho chu alang khat langa se ya zo consequence pel lo na dinga hi ti sanga level sam zo chu pathin to ki mu tu ding pathin to ki man chang khom ding pathin to ki man cha khom ding pathin to phat man khom ding ti ki nai le aban a level chu ki sei ber lang le pathin to ki mu ding pathin to fellowship nei ding pathin to khom ding ki ti chu wangam I tiu chu ki nai awangam ipiti ham ipik ham concept elowa wangam chi ding ki
ha bun ma ma yung tam ta king ki cho a kon se ne lo a van gam ki ti chu pathin to tang ti nei lo a hom na pathin to ki mai tua intimacy ne ya hin hu hi chu ai pakai jesuin kathupe ho ne ya chule ni da chu e ngai lu ai chule keima e ngai lu chu kapan ngai lu ding chule keima nama chu ka ngai lu ding a hi nga ka ki phun ding a hi ti e che ngai lu na e ti we a zo tu som pi isimo zo siu aki khai khom na chu ngai lu ai in mang bung som la ni chang som thuma chu nang man na lung pum pin na lagaw pum pin na lung thim pum pin chule na thani na apum pin pakai na pathin chu ngai lu hi chei thupi masapen a hi ani na hi chehi nang ma na ki ngai lu bangin na hing na kom ngai lu hi tenis sanga thupi lin zo poi hi chu bible chang hi Matthew lang azong akimon stenga le Luke azong akimon pathin ngai lu na le chu stenga le hing ikom ngai lu na azo atu som pe isim ho dan zo si chu abon cha ke ya ki khai khom ai ti cho hi chu ngai lu na chu na bona cover a bol ai hi chu kan sei le sei no mu che le i ti dan chu kanit thei ding ham kanit zo ding ham ti question ai ngai lu na pathin ai lo le van gam che na ding hilowa salvation chu van gam chu I che di wei pathin ngai lu na hi chi ze a chu dan thu chu init di wei ngai lu na chun bol zo la nei poi ti chu I het mai tu malanga ni ko ma chun drawing grace ki thupi ni na manguwen na pathin ngai lu na ngai lu na ki e pawai grace pi ala lung sit na tin akile love ti tinga la ngai lu na tin akile ni deni ki kai hoi ta hi hian ji ngai lung sit na pathin lung sit na hen lo ai le pathin lung sit na hen na pona pin tha nei lo wa le na pin tha na chu adi ding ka ta san pui ka ta kana se tai pathin lung sit na chang ya pathin ei lung sit na hi ti namu wa ko na bo chu lung ki hial na lung ki si na mum the adi ta ka ti kisi na di ta chu ki chat mana hi hung ping thelo ki chat mana kisi na ki ti chu threaten ei ki bol je nga hi ai force ei ki bol hi bo so chi chu pen tha na di ta chi chu ai lo le ngai na di ta dinga chu chung kun do thelo na ki chat ja bo chu na bol ai lung set na chu na het tinga le pathin ngai lu na di ta na chon sit na yong di ta ki khel na thei ki khel nom na chu force ei ki bol ji hilova ei ma changa
hi chan ge ya pathin ni ngai ai la ti pa cha hi cha chu hung do ding hi a hi le ke yong ka ki do ding ji khat chu min no ei do ji khat chu lung set na khangai mu ai ta in tu ai dan ngai ta pui ti chu pakai jesu ai mai se ki fulfill ai ta in dan ngai ta pui ti za khau ve abang ka dinai la old testament ki ti chu tu ai ki mang loi tai ti a sei loi zo ami naw ni tin na gel wang lung set na kham ai lung set na wanga hu hin i lung set na wang ki ti chu agil da na thu dan o e on lung set na wang ti ai le i ma cha condition talo hi chi chui na chu ya chu tanok na wa to ma yong le e ki ngai lu ti hi to bang lung gel chu hi lung set na kiti chun tu ne ai sei no chu dan asumang ton lung set na kiti chun dan chu hi chan pha chu hi chan a pha sa ai na lung set je ana bol to bol ngai je ana bol chu al intensity ai lo avail chu hoi chu sang zo dang ba ge lu mi khat ngai lu thil pe na ngai lu mo nga na pe to pe lo phamo a in ritana inte tu lai amin but they ham ipiam give a pe la in ritana ki pi chu na hello ha hi chi chu to chun ngai lu mo alo le lung sit mo nga na pi chu hoi chi chu avail lin chu den lung sit mo nga na pi chu lin chu ding ai na thu pi avail chu ki bang lo hil ding ai ya chu lung sit na noya i hiu hin thu som pi chu asu mang lo thu som pi chu apolang anakinit chu tuai asung langai na lung thimayong ni theina ni nom na chu ya chu grace it is chun tan chu nullify bol lo hi grace zo chun ai lo le salvation hu hing cha nahi lung set na hu hing nahi chun na morality chu asu nem lawa asu sang zo ai polanga morality hin ko naman chu nalung thima thim chum na ge pakai sun hi chi ana sei chi morality thu asei ado chum nu mei chu nalunga zon mela na we zong nei tai chu tenga le tul tha thu a sei chu na su pi khat chunga nalung a nai le tul that nei ai intensity chu asan na chu ti hi chu ana sei chu hi ya chu lung set na chu dan chu sumang lo ai le hop son pi điều ham ti hong kin ta chu na tu ai lung set na khang ai dan talo ai hop son pi điều ham mai cha mi sim điều ham hello ham abang kading pi ngai ta poi iki phal na kham pi ding a hi apenum be se o lo ding a chu na wa ding khane la hu hing cha nei ai le azwa thu som pe chu ai lo ala dan chu
hu hin cha ho dinga pathin cha te dinga ki pi ti chu hop som na pi chu pathin cha nei lo wale obligation lo se lang pathin cha ka hi na ti la le wang chu kape lo dam ti question lo ding do hi chi sa nga yung tam zo bom chu na pi ai lo wale pi lo phamos hop som yung itul ha ki boy be sen ki pe da ye ho iti mai thi na hi chi chu hi lo rai ni na pe yung chakati pe lo phamo wa ai se yu pathin cha ha kai ai ka pe lo phamo ai ka pe ni ngai ti yung lo rai ni God loves a cheerful giver ati cho ki pa ta na pe ding ina lai alel chukati thin cha nei ai ito ba nga chu mai cham nang ho yung chu apolanga mai lowa sung langa from the heart na it's chu danin lumsit na in dan hi su mang lo hi samji pain o nadan thui I ti kangai itam nilum kezin kangai tu zin hi I piti sei thei ai de samji pan o nadan thui I ti kangai itam nilum kezin kangai tu zin oh how I love thy law it is my meditation all the day oh, how I like my smartphone. Nah, and lúc kia ai bồi phiền gì, trong khả năng nào ai không này, ra như chú canu cái chất nào à chú cái phone trong hạt cái bộ sản này, khối lại à ông cái hay, gọi chú bé nào chú các cái máy mà ai cái ông trong hạt. Oh, how I love your law. Hu hing chai lo le dan dan ka tin lung sit na chu lung sit na he ho chu pathin lung sit na chang ho chu tiu te aje chu lung sit na chang iti kati na lo ji chu lung sit nei man be ya ki pi gip a hi ki ti chu na ki pi lo wa le nó cái chẳng thể thiếu long cái lô khát ấy gil ta gel đi ngã chứ ai ni chứ chú preaching nó hoa cái say be say gì na preaching nó hoa chú ai mà cái sản linh lăng cái say iti ai cái pi ham lăng pa cái ha say gì lo mi hem lăng response mi hem iti cái sản lăng ti lăng cái ha say gì in ha hin giltai gel leo chen mi bang ka di gel thu be se lo wa apin thayong amana ki aki hol do dana aki lo do dana ki gel lo yong mi ki uncho ken pathin ka hol ja anu la ka tau ja pathin ka kamu ai ti lo yong le ka ki lop sa jo ye ti chut da bi ki vet ti ngai na anu la na tau thi ne yong pathin lung sit na ko nam ki pat chu tu ne hop som na pi num na pi thei na yong chu kilet sa pi di lo na pathin lung sit na ko nong ngai I am the beloved na by the grace of God na ki chi ka pi thei ti pa chu min an gel do thei ting a chu pathin ngai lu na ta chung pi nga o na dan thu I ti ka ngai lu ti ta adan thu ai lo adan chu soma khat ho soma khat thu som pi ho chung ni ta chu hi chi chu ai ka su pi te ho a chai na pe na I sei no mu chu pathin hi
ke ma bo pathin ka hi ti azwa sin na pathin nang nei lo de kolon millions kolon 10 millions pathin anei wet ti so iga ge lai la ni zat jong ga ji tho chuna gel thu be se lo eo monotheism eo le pangal ho muslimo ki ba na khat chu pathin khat se bo wei ti chu pom wei na ai na ma kolon millions 10 millions apathin chu simwal 10 millions a phe pathinin ke ma bo se pathin ka hi ke ma ang sanga nang man pathin dang na nei lo ding a hi ke ma ang sanga pathin dang nei lo ding hi tu ne ai ka gel le pathin idol worship abana chu point ni na chu sim thu milim na sim lo ding ai ti ai kin tu ne idol ti in addition to God ai lo le pathin sanga nagel ho zo pathin sanga nagel ho zo ti te ngai le khat ga se le pathin ni piding ana ho ham pathin ko mai piding ana taw ham kalol hin na ding exam capacity na ding na to kamu na ding kadam na ding na lom pathin ama pathin ai ji a pathin ko ma na ka taw ha ji na ki gem ai pathin nang pathin nei in thindang I ma cha kalunga nang sanga ka dei om pui ka ngai cha om pui iti kha sanga chu ha sat na itu tengal pathin zo ngo kit mum na lai itaw na ho jong ye tam zo e hoi tai ke lai le milim ho na idolatry kiti definition ta chun hung ki thagat che na lo pi na dingin ka hin yang le ka thi yang le hin ka ti pa yo chu amoti ai lo a main focus ai lo ale ilung thima a quality de ha hi chu hiding do ai pathin ama bo se pathina ni ya chu pathin I ho dan wi ka vet ai le kolo 10 millions pathin ane ye ti hui e ho yo kisim hen mang le 10 millions hung phading in ka ging chai I pathin hui kati chu pathin masanga pathin sanga important zo an na gel ho zo si chu I chu ho yo si chu nang dinga pathin ai ti chu definition of God idolatry as ya chu kolle vai hon amang ai cha tung su ya chu pathin chu amin chung chung pu a hu chu hau na pe the dam na pe the na ewat amin khat se wang wa chu ilung thimu chu mun tam ta ki hom khen ta chu sum na mu na dinga pathin ho nei ya chu idolatry chu pathin dang zo na ho chu ya chu pathin chu 100% a chu ama sa pena ke nei koi di wei di chu chilaya si hi chi chu lung set na a na azai se na pakai na pathin na lung thim pumpi ati chu na hagaw pumpi na thanei na pumpi hi chu yo si chu akiko phomale adam talo chulawa
thil dang ta lo chula thil dang gel na ding ta lo chula thil dang ngai tu na ding ta lo chula nalung pumpi nalagaw pumpi nalung thim pumpi na thanei na pumpi na pathin na ngai lu ding ai thil dang lo chu pathin ai di lo phi chu but I will be first in your life ati anoi lang chu I am a jealous God no ati ki din ai keima thang thip pathin kai ai in pathin thang thip ti ai se ai le eo mi mo thang thip to bang kip lo ai pathin thang thip chu eo ding a zo a ka se maximum good maximum pleasure hi mu na di chan na di wa hiki ai cho pathin thang thip ma chu azo ka sigma ma chu a chai ne keima engai lo chu kapan angai lu ding chule keima ama chu kangai lu na a hi nga ka ki phum ding ai keima engai lu ka thupi ni da amundang gara chu engai lu chu ka thupi yang ani ti nei intimacy ai lo le revelation mi zat mong in tu nyai pathin to kinai na ai lo le pathin head be thi na ngai chat nai nei mo kasupiteo ren kaya kam iosion seminar ko ni chung thudo khat dong thagaw mang tha ngai na theilo ngai lu theilo pin tha chu pin tha di ta ham ai lo wai le I to bang din muna dingam ama pa chu di question dong thagaw mang tha ngai lu theilo Christian ama na don na chu ito bang thagaw mang tha ngai lu theilo chu na anong tolay backslide ay ating sing ay kagelle human analogy ka isile tunin chahi I control thei taw na masang laya chu anei zat chu nei ji nei ken ko ho te se tam to ai ama chung naw som lage anei chu ai tu la ya hi family planning I ma control om to kilon ai koi ma hin naw ni kalwal ni be talo sina ai la naw anei zo wa chu naw ni nei zo wa chu ipiam ama burden chu anaw chu wa hangding anaw chu pilin sa ding anaw chu misu sa ding cho it is not just about having baby birthing baby na cha nei nei yeng ning ti chu hilo cho burden chu het thei wai pathenin Israel te alen zo wa chu he ilanga midang hoyo kalen beding ti hilo cho Israel te chunga cho burden cho khat elen zo wa chu het thei wai kati chu thagaw mang tha ho dinga burden nei lo tin kati ai pon na thagaw hu hin chang ho yong chu naw sen to bang ho chu I ti wa khang dam ti yong chu burden nei ki ste ngai le wang gam zo na chi I wa chu pathen to wang gama I ti na de ham ti tu ni ai hi chi learning I bol Egypt a kuna pot do wa kanana lu na di wa chu kanan gam sunga
maximum happiness, maximum pleasure. Ai lo ala pathin purpose tiute. Hi chitta chun achen theina diwa pathinin alhun masangu wa dana pi chu. A rules ka ti. Ya chu efesal ang event ala pathinin abang apostle. Abang Thanga prophet, abang pastor, abang evangelist at iso, abang tuhil teacher. Ito yung si so ko is. Kat iso teaching about the niloy minti pathin charge katsu. Katsu pastor iti nga lo chun kat kaya mo ichinga chinti na na. Kat iso pathin charge sa isa ho. Evangelist kito kitwele tu ay say bang mi thak ga puilu ding ay lo wale iti no wale hagaw mang tha burden ni na iti lang ayon to say hey ay evangelist so to people apostle kito hot kitwele hat pathin ho na atungdo ho a foundation ho ay kidu prophet itiala tu khanga them gaw kiti chu mitil ho hiti langa zo chen masang banga chu jinglei che hisyong su ding hi ti pai zo le na encouragement exhortation lang hi chilam zo chen hi chilam chu se ai kati chu hi chu bible la hi chi nga chu fivefold ministry kiti efesa langa chu akimuin na iya chu kas kati chu hi chi hoyo she chung ki gop khoma le kilin na lam chu imano di ya chu itaw ting wa yong i burden pau chu achum chi thi a hi yong mai dai by the providence of God hi chu a hi ngai pathin cha te hi wa le ti chu se wen tu ni hen i se ma ba wen dan kiti hi hu hing na dinga dan kizui ai pon huin na dinga dan pathin nei pi wai pon ahin hu hing cha te dinga dan ai pi wai ai ho maximum good maximum pleasure dinga ai pi wai in chuban le ama to tang lowa intimacy fellowship inai the na diwa pathin in ai pi pathin head pathin mu pathin revelation iti chu anok dan chu atupi dan chu kipa dan chu ate thim lo ai hizia chu ama maimuna ama tukimutu na ama revelation chu tonsona na boring eon tiu tonsona boring lo hila vangama yum the na diu chu pathin mai lo pi pathin to intimacy atha a nise phat se a imu diu chu hi ji chu hiding ai ti chu that will keep you in eternity without boring na hi ji chu hi lo ale mi gadin streets of God na tiho kati chu sanadang ka lampiong sanadang ka kisim kitiho chu tulaya chu thilthai muwal ni khat ni ya kichimta chu tiloham hi chu chun vandama boring lohilan sa le lo the only thing that can keep you without boring in eternity is revelation of God and greater revelation of God. It is tuni ai kipan ai tai pathin cha te dinga chu tuni ai chi kipan tai nang le ken hi chi thanok na chu ine yuwang i chan wang ti chu tuni a achai na ai kidala pi no mu thu cheng chu ai i sei khaw na pathin in pathin